Hello bro, te hagane ga video nganya thu ipi ka jingsha kumno ikona I her sha sun benang. Na ka daw yu. Hoj bun na phi kibala ya ben ya ka to ka jing her jung ikona sun benang badon ru kibala tim da kitin sik tin sang. Rai lelei te hagane ga video ngan ya thu ya ka jingsha. Te perlok na kalian jung ikona hoj ila kanthi bat ila yale ban her. Rai ban poi sha sha sun benang te ngalale mangada kitrek. Pan penheri ikona asun benang ngalale dau apor director. Pet perlo kumno nga idet ben penheri ikona asun benang lingba upor director. Menta perlo ngan pli yo upor director jonga. Nang ta ngan ai hne batho new project. Menta perlo ngan at ya kane ka clip. Pet hne perlo. Pet ikona imut ban her. Pet jang to perlok pet. Kum to ila her. Te perlok ngan kot no hang ne ha jaka bai kong na I sedang ban kanthi syasun. Ngan kot no to. Te menta perlok ngan at sa ka clip. An at da kane clip. Pet hang ne perlok. Hang ne ru ngahaban le koting. Ngahaban kot no ya ki benta ki ba ngam dan kam. Yang kot no to te hang ne khmat ru ngan kaman kot. Ngan kot no hang ne. Te perlok pet kalong kum to perlok. Te ikong na impat her sya sun. Te ngahaban penher ikong na sya sun. Te menta perlok ngan bakno nang ne na power director ngan lech sya pix art. Ngan lech pix art. Te perlok ngan edit ya ka we kadur ngan ai hne batho edit a photo. Nang ta ngan nyon hang ne ngan selek ke kadur ka bang adon kam ban edit. Ngan selek ke kane kadur jung ikong na. Nang ta ngan ai hne batho remove biji. Ban remove ya ka background. Te perlo kadang load. Te kum to kalalong. Te ngan ai hne ha tick mark. Te perlo ban save ngan nyon hang ne save button. Te perlo kum to kalarung sapo galeri. Ngan bakno nang ne na pix art ngan lech ha upor director. Pet. Te hang ne perlo ngan art ya kato kadur jong ikong na. Ngan ai hang ne overlay ngan ai foto te ngan sim kane kadur jung ikong na. Te perlok ngan penhe ya kane kadur jung ikong na. Kato labiang. Te ngan pen here ya kadur jung ikong na. Nang ta hang ne perlok hatdu jong kane kadur jong ikong na ngan nyon hang ne jaka badon plus bat kane kadur polygon. Te kum to perlok kaldap nyon te hang ne ru perlok. Hang ne ru ha jaka badon uni ulanyam te ngan nyon hau ne plus lembat kadur polygon. Te perlok menta ngan pen q ya ikong na sajrong. Pet. Tangga to labiang. Te pet to perlok. Pet. Kum to. Te ngan kuat no perlok hang ne.
kuat no tang kato labi lane ngala ru bantan ya kanega dur di kona hadu ang to pe ngada tan kum to em ka kham jrong ke pe parlok sasun gilapoi te hangne parlok ngadan kamban ai u fit ngan nyon hangne nang ta nang to kala select fit nang bakan kham itna pet parlok kala long te manta parlok ngan adbiang saya kawe ka klip pet kalami kum to parlok te hang neru ngahaban le koting ngahaban kot no ya ki benta ki bangam dan kam te hang ne parlok ngahaban kot no ne te parlok menta ngan lej biang hau pix at ngan bak no ya kanega dur ngan select sakawe gadur ngan sna saya kanega dur te hang neru ngan remove biji haban apswa nomor kadang load te parlok kalalong te ngan ai hang net tikmak nang ta ngan nyon hang ne hau download button ban save hapo gallery te parlok kalarung hapo gallery ngan close no te ngan lej biang hau power director hang ne parlok ngan add jakato ka foto ngan ai hang ne overlay nang ta foto ngan sim ya kane ka dur jung kona te hang ne parlok ngahaban rotate ngan penhe shwa ngan sa rotate ngan penhe kato te mentangan rotate no pe ngan rotate kato te ngan penhe biang parlok nama kadang red kane ka dur ngan penhe kato te hang ne parlok ngan penkiu ya kane ka dur sanesha jrong ban kat berkane ka we te kumto ngan tan kane ka dur te ngan kot no ya kane batam te parlok hang ne ngan tan ya kane ka dur sadin ngan penpau tang ka kli bat ka kti nang ta ngan nyon hatru jong kane ka dur ngan ai biang hang ne hau plus badon bat ka polygon nang ta ngan ai ru hang ne hatru bakut jong kane ka dur nang ta ngan nyon enu plus badon bat ka polygon nang ta ngan tan ya kane ka dur sakmat pe kum to parlok pej parlok lai dai phade pej kum to parlok te hang ne parlok kadon kam biang ban at saya kawe kadur te ngan ai hang ne plus nang ta ngan lek sa screenshot nomor kala dep screenshot ngan select ya kane kadur nang ta hang ne parlok
ngan ai hang ne overlay nang tangan ai foto ngan sim biang ya kane kadur jong ikong na okay ngan sim ya kane kadur ngan kampan he no ya kane kadur ya katto labiang terang te ngan penkiu ya kane kadur ngan penkiu nang ba kanlong bahal dang apan hiar sibet ngan penkiu te katto labiang try katto te parlok kan ai hatru jong kane kadur nang ta ngan ai hang plus badan berka polikon nang ta ngan ai ru hang ne hatru jong kane kadur ngan ai biang yu plus badan berka polikon nang ta ngan penhiar ya ikong na ngan penhap no pet ngan penhap siapo katto te parlok hang ne ngan at sai kawe ka clip ngan at sai kawe ka clip parlok te hang ne ngan sim da kane ka clip pet chuang to mo kalong kumno pet parlok ngai bang bha dei te hang ne parlok ngan kot no iswa ya kabum dan kam hang ne jaka bahap ikong na ngan sim hang tohi ngan kot no ngan delete no ya kane kabum dan kam pet hang to parlok le idai ne hang ne kendiat ngabakla hang ne kendiat te parlok ngan off biang yau neu polikon hang ne lomi no minus mo nomor ba meneng ai plus menta par lomi no minus badu polikon ngan ai hang ne te parlok mar ngala off ngan tan chwe kane kadur kendiat te ngan pende hang ne tedu jong kane kawe kadur ngan sakwat no kane batam tumto ngan delete no kane batam te hang ne ngan ai biang yu plus badan berka polikon nang ta ngan penhap ikong na okay pat ide dei so ap ngan le bha mo ngan penhap su ikong na ang to la kham ide pet parlok te parlok iya kane kawe ap mo ngan le koting bha ngan tan swa kum to ap mo ngan sim hang ne jaka ba ikong na imut hap hang ne hi hang ne ngan kot no hang to te la ide ken parlok te parlok kumne mo ban idit te ngan ai na du basdang pet parlok pet ikong na ilamut hair pet parlok pet bang bha dei parlok pet pe jela hap ikong na pe katne te la idei gen
te parlok ka video jonga menta haga bedai bat kajing pensai ka jonga halor kajing her jung ikona asun beneng kalong tangkat ne te parlok kane baro kala sai mo kumno ikona I her sasun beneng te parlok wat nom ya komen sneu wat nom ya komen daki kiten sang mo sobhabana buram lam te parlok kane ka video kalong ru kajing mentoy nakamta jongphi lada don napdeng jongphi ki bakwa ban penher ya unu no breu hasun beneng te lada pikwa ban penher ya unu no breu hasun beneng sa download yu power director bat yu pixart nangta sabut nuksa ya kajing le kajonga te parlok ka video kajonga kalong tangkat ne kublai sibun kublai sajarngu ngin saya siambiang haki patki video bat saya komen dan aku armo wat namanya komen daki kitin sang sobha bana buram lem haba fi komen namar ka jing her jing ikongna kalong tangka entertainment mo wat namanya sotu bakla te kublai sibun